All right. The church on January and then Tuesday 2025. We do komoki to every. We look at say, hey, OPATAFUOR. Scanner the shows David, I'm doing komoki to every. And that means say because say woman papa bi de wani adwuma pa bi amfasa wokoye ade a wo se wote ase ne se wiase ya ewi obi yo hini o obi ayo osofo o ye lawyer ni o ye teacher ni o ye doctor ade bia onipa no said your tea ni su ene ne ban bia na setenam ohia saade ewu tieni nipa bia o asase su ha bia ohia saade ewu sika ye wo hai 750,000 Ghana cedis 750,000 Ghana cedis titi sika no 7.5 billion. Cancer just a chicken change. Nipa bia o wasase super bia o hia sa de wi abrabo bia o pese wo bo biara se school na pese wo ko o pese wo bia adwuma o pese wo ye store adwuma bia o pese wo ye bia ano ento ano ani ade ye wo ha pipa ye wo ha bi wenti ibie kuomu nia wenti ibie kuom papa wenti ibie kuom ma wenti ebinum atu anamon do kra akoshetu mi bi nsa e de age sa paper ye wo ha bi wenti ibie diboni bebre na mama nkanse mi nchro saadie we enye nipa bia na benya bi we ye wo ha ne kasa kire obadwemba nya nipa bi o asase su we eno benya sa paper ye wo ha bi ebi benya bi nenso so sana adwene mu oha de wanya no ebi firi ne nsa efiri se Yesu se di o susu se woni bie ni di o wo mpo ni ebegye afiri ne nsam yi obi o ha abrabo na waba wiase a wotie die beba wo nsam nyina ayewe sa we ba ko ni die beba wo nsam nyina ayewe wo hwe wo ya bundles ne ye mako 5 which is 50,000 Ghana cedis we 50,000 Ghana cedis enti obi wo ha o talent na Yesu ka 50,000 Ghana cedis we san obi bieti we 50,000 Ghana cedis. We another 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 50,000 Ghana cedis. We 100,000. 20,000 each, 5 bundles. 100,000. We 100,000. We 200,000. Every year. We 300,000 Ghana cedis. A kabumwa 750,000 anyway. And you'll be an baby. Now, the Etienne said. The entire maker say you be an baby, and no chase on Yami on Shra Ubiao. You will be more hard. Ubi o wo asase super bi Onyankopon ebeto na yo. Onyame de kakra be man. Ti obi o ha wo de say na obenya 50,000. Di Onyame de be ma obi a so na wada na se. Na wasran onyansa eni nimdie. Betimi di adane dan wi. Na abedoso. Ndi Yesu say ye ma ebi 10 talent. Ndi bi onya 10 talent no. Ni die ni
100,000 Ghana cedis. We 1 billion. Or see obi so your man 5 talent. We 50,000 Ghana cedis is 500 million. Obi so your man 1 talent, which is we way back 100,000 Ghana cedis. And the amount of carbon na be faso. Ubetibi edi adwene ni nyansa adada no amabi abeka. If you say kokoko na eso, it's a little drop of what? Water makes a mighty ocean. It's a twatwa na botwa e kokoko na botwa e kabomu na ayekese. Abrabo na ayebo. Ebinum de o mabrabo be di agro enti kakra na e won nsa na be firi nsa. Ebi mususu be ye boni aye e wa abrabom wo na ebo a wo mo be ye boni aye eni ntinu abrabom na abrabom akwantu na otu ontimi nkoduru wa abrabom. Ebi susu ebe bu o mani aguso aye eniamo ho ama o mabrabo agensrebe. Ebi bre na obi a obre wa asase su ha bia no was chere any DNT or bread. If you been your quenya and so misbehave, the mammy can a crunch up. Be our medical doctor, be our teacher, and now you are banned you away. Make a such room or Ghana. We are Ghana and common ability. If said Ghana sitting on a more thing, Utilania, a bad day pass over a year. TNE Ghana sitting on a more thing. Be a teacher, I'm telling you, say, obey me at radio for 30 years, for 25 years, for 50 years, for 15 years, and son or pension, or be a policeman, or be a soldier, or be a nurse, or be a medical doctor. There's no question, say, a brow shady, or be a pension, or buy the other man who room, or be a pension on your way. Just 200,000 per hour. Just 300,000. You owe your teacher of a pension. Just we friends we on our own. Now the question woman say, and China and pension son. A brought you ya ye bibi mount. Yana baby agree on say, Omusifia or my Japadi, but Usifia, Nephi and one from my na ye one out Timua and your Japadi, a liable asset. A Japadi a boka because we be like we be your water bill, we be plenty fee the movie say ya be repair. But if you some first camera into a bit much money, who mutim say me a nurse, me a medical doctor, me a lawyer, me a judge, ni sim fear a brother me impo. Obeko pension no ni fee ni si ho, and no nya e odi bedie. Because actually obadwem bo person obobra. Bi wo ho akohwesam ndi. Braboni ensini ye de wanya no ebe firi ne nsa akoshisam bi wo ha enamfosam adamfo bi wo wabrabom bi osori ya no patena se from anopetu anumre adwene sei ba kokura sabi ebi ni tiri onie ni suade hunu sai sabi me tamade kura so na nsuo kura baton ometina nyamfaso be 10 peso abi enipa utiwiase a abrabona wo bon fa value eka ho mad entry abrabon for value and abrabon no inti abrabon na yebon obi wo ha enamfo nti ensini ye but me catch now say so wa damfo bi wo nipa bi na woni ne te e wa abrabon no ni anisu adi hu na osori a enkrofo ho nsam e na osori a e na yesi no no de nam a sister me kan credit a chose say nipa no o deplete or how o nyinu wagu abrabon na ebinu wo yesi etire enye boyfriend ya pamu akumu asem enka bokuru se wo fa bi ka bo so wadamfo bi se de na brabo ayira paso na brabo atete apansam no se woni wo konyinara opese wo so wabrabo yesa enti afutuo pa o ma obi da ade e be ma wabrabo atumpo na konkan no o ma obi da onu be jinsre hehe no one boy sre hehe ensam ke kanin hunu and I want to diaba and ya wonye sesa kompi wani be ba ho so wo twam 40 years and so yebusa wo just 10,000 Ghana cedis and I say yebusa wo we ba kokura na woni bi adetia if you say what we still time won krofo bi ho ungrateful people bi enkrofo bi omu timi mfamfa so die bia ma wabrabom they can't add a single value to your life.
Now ni omo nam. We a young guy. Who 18 years to 45 years tie de me kano. Ne fafa bobra. Wiase. Ma wani na ho. Me kira onioma. E ma onipa edi ye. First one eye ni da ho. Si ye ma 80 billion euros. Ye ma 40 billion euros. $100 billion. Na wuni ni da ho. Abrabon ku ntimi modda. Ye kan ni da ho. Hwe wo yie e wo namfofo ho. Na hwe wo yie wo masem ho. If you say abrabon na wo bor. Akosu amra, adwo amra, ya amra. Kona dumra no. Ni nyinara obi ekwa eyesika na ekọ. Na abrabon say no wape. Edi egu account mu a. Udis kakra ewo wo nsem no. Eye sabra no. Say no wape egu ho eni sen. Enti obi wo ho no mu a. Abrabon wo enye ni da ho. Nya ni da ho wo wa busua. Abusua ufiri mu no. De bia me na mekan. Me si abusua ufiri mu no. Wo hwe ho ne wapam eho ntoma. Wo hwe abusua no ho ne wapam eho atare. Ye wa abusua bi wo ha. Omani brade. Omo peni peli de bia. Omo peni paseye. Enti sa abusua no wo ha. Wo ma wani bere. Wo de wo ho sie. Wo mani pe wunu wo ntwe omo bebrebe. Efiri se eni omo bewa. De wa ye nyino bedwira to ogu. Enti eni da ho na meka. Wo nye di da ho e wa adi nyina mu. Wo na fufuo ntam. Adenti na also wonya adamfo bi owo abrabo mu ono de onka asabi nyansasam da. Ono de onfre on kan kire o se business bi aba ne yenkoye bi da. Onfre on kan kire o se yenkoto nsuo, yenkonkoto amana, yenkoye mason, yenko adwuma, yenko school, yenye se ne disika beba. On de obafre obi ano de report. We onye papa, we unim se wo yese, we what to say. Asofo ho nsankeka. Aman penfo ho nsankeka. Wo mu a sebi Usha na brabo basa bema eyobia ni hubi odidi nkonkonsa ubusa ne se oma 20,000 Ghana onya bi sankrofo wei sebi papa hwea paafo omo ti fie abusua ni mantamu omo ye namfo nenso so sabe instead of saying komo awo say omo ni ti no omo nyame wa brabo mu no omo su omo ban ene omo ti bia nyina ada enti de ekonomo mfa ho ade achi anopo ade so ye long story kekansem ansan wanya de obedie sa ni pa we block no because oni mfa so de ontimi moa wa brabo na wo bo no ho me si so me pensem hu enti wo be me na mhu se woni adwene a me pamo just like that free me cheko ko woni adwene ni paso a Bible say yemfa ye nyansa ensi nipa oni adwene ne nkwase asem ano Bible na kare onipa oni adwene no yemfa ye nyansa ensi ne nkwase akeka no kwase akeka ene onye na adwene so pese obobra bi akonani onye na adwene se oye bibi na china bi oni ba won so kra ya bonidi onye na adwene so the value ye wo ba bi wo ha wo ye abrantie ukofa na oni value bia de bia wo disturb with ntopa o ma wunya sunje na dia bobra o wale no a me can kwacho don't make mistake stay away from such women they will never help you omo because oberima se wanya sunje a wutimi bobra da uni oberima bi na ti o peace of mind stay away from those people me can credit atro who say me kasase ya na emani na abere nyese bia sebe me muade yenso me kanya me so no credit atro say stay away from certain people nyani da ho wade nyina mu o say Bible say yenye te say abuburo na ma yani na what say de ya aboa wo nyani da ho wa abrabo na ubo ni mu abrabo bi a wo hwa ebeba be deplete na kofo hawo ne amane yare enunguase e kane akokere de aba wo so no na wa two ho if you say we say sabe yankoti haban mra yankoti adrum no ane haban na baba no so yekohura mi enya bia enye ize sa if you say enye dua bia na yete enya haban bia na yete na haban ba na yete ne dia saw yale anu ani sika enti yemra no aje ba no nya bibia o sika when you don't have it you will lose your respect and everything and to obedi matia me mpeso de na brabo be di agoro me mpeso de brabo be di agoro nyani da ho wa brabo ni mu ye wo fa bi wo ha woni ani suade hu o wo fa wo ani suade hu na nka de o ye na o nye da
obiani abrebo bra no abrabo no se hunu no odi wunu abema we sister we wo bra we o wani swadi hunu a enka de oye no onye da blocking on ne focus on life ne bobra anya se be duru mire bi no now ye teacher ni we ye nurse ni we ye lawyer we ye judge no akọ pension and so wait just a chicken change we unya bi we just 100,000 Ghana this way how we have a pension so unya bi if you say emre ne na o se unya ma wo na o de bobra esiesie wasetenam na abra obeduru obenyini beduru umpanyin fie so no anka de odia ne no na anka afifi ama no atimi atidi edi no udi bedi agro e de ho abọ na fufuo ni nuafo bi enie ni so ade huru na o ma bọ foma mo abọ kwatre kwa na obeduru emfie diosia kwa de oso no na aye wa brabo masresere aye yare da ho osu ni atete wanya emfie diosia osole ana pa bia no kura obedi kura edi dinti a me mpesa sase we bi beto ubenya 60 years no emranti a mudi machi maba wa mudi machi mu na me ne mo kasa mu mama ni na ho sister konkonsa emfa nko ba bia o yes emfa nko ba bia wo adamfo bi wa adwuma a woni ne ye no oni adwene bia ni mitiri nsanke kan nsem hunu saa blocking no me na me katro me say blocking no uhuna ay good morning tam ko ba bi ni wiase sabi obi nkasa putunhye enso putu na hye ya na edito obi nkasa boni mrafio na so ye onipa bi boni e batanipa ho one day amane betimi ato abama ne yare bibia ka abrabo no bi enti abrabo no a wo bo no o se we expect bibia bua ho na siesie hu fatwa bibia because bibia betimi asi enti abrabo na wo bo no sister bra nyani da ho many da ho abrabo mtimi waste me time mimi ano me wofa no me sister no me bra no oba me nche me hwe won kasaye na me hu wadwene da utrim se wo shallow mentality wadwene no emu oha me sideline me no nya akade so me sideline me show much attention and focus nipa bia me hia wo abrabo bia se wo nkomo wo suban no entimi muwa me sideline me pay much attention to you because abrabo na ye bono unyanya 60 years wa ho de asa mfie duoso wa ho de asa na e hoso na unya sika because e ho aye kro responsibility no e doso wo nanano wo wenu wo hunu na abrabo no wanyini eso na woni hwe wo na susu nka wo ma wani da ho a enka nkrofo bia enka wo se wo tete wo mufiri wa abrabo na wo wani ye de na wo ye adwuma bo brako wani mu no na wo waste time na wantimi anya adwuma entimi ka tire wo se ifiri neko abrabo no opese o ye ya niema miensa na make catch first one nyani da ho e wo masem ho nyani da ho e wo abusuafo ho ifiri se nyabusuani bia ne pe wasem e wo fa bi wo ho ase de na abrabo abasesa no osredi no wo wicked and evil udi agrobo bon form no ogu ani ase e wiase usika sa obete sebe ensamfun ni mfrani mu ase ni pa ni bi de catch abra otiasi 1,000 Ghana na ekura wo 10,000 na ekura wo hweye ne hunu nyansa ni nimdia obetimi adada sika no na afisa se na bia beka ho ne bana na me ni wudi san komo animre nyani da ho wo abrabom nyani da ho wo ba ho ne neto nyani da ho be ma ho ne neto nyani da ho ewo wadwuma mu nyani da ho ye ko hakoji yani minka se ni wani abre se ne fata a new capital obu how capital 20,000 o capital 15,000 and now so we yibi now dey kwa ye oh and the bomb see and 1,000 wo bu ya da wo for se kan be hye e ye profit ni dey kwa ye me disika we e say ye me capital me mfa kwa ye tie ni na mo me di be ye adwuma ma mfaso aboaso na ye tu obi amati bi di akọ mfaso na me de konya me capital no e say we ye wa bra bon to ase wo foundation ni nyina so e hye a wa bra bo ase die tosu biem ma hu nyuma ehia bie no wa wote soro ho ma odi agro bia wotumi bia ni tisha ase na wo ye ogidi ni su die masunsu nsam ehia papa same di manika ya nka mintimi nye we o dabida me di manika ya nka mintimi nye we sausi urade na odi na kidia ene ye ban ye ne jai asofo no won nada ene waza no won tricks a wode nam wiase na woni mfaso bia de manipa na wo mo edi won di ye di won achi
one chichi one saji one Japan yenes one abrabo antimiansi one ye chai sa sofo na chiridi na twini Nyankopon ni tumi kase ne mani ye ho na sre wurade se abiribia de odu nsabe so bi o mani ye on hweye no amwan ko hia on kwanhia wuo onyi mfiri patuwo ni enu kwasem na on hyiraw na afa ho tuwo wurade so maususum nsam emoaw maususum nsam emoaw ya nante mate nante kwa chirichiri asase so se Abraham on nante kwa chirichiri eno ko hia Melchizedek on nante kwa chirichiri eno ko hia Noah on nante wa abrabodin edia nante de me katro me de bia unjimi ni bata e wan kasa wo cup of tea me ma wa abrabo mafutu ofiri se obi enu ha wote officer wote wo kwa obi abo seat belt obi abo no ho ban enti wo so pe wo fada bi na bro ho ase kofom na ebesi wo yie pesunsun sam akira kwan na obi anto yale ama na obi anwaki wanku anto antwene ama wo bra nyina anye kwa o ma no hwe ne pepe gina bia papa fam wo mo e ma ne nyo so obanim ade na obi onim ade nkosi aga me say obi be bank manager at office wo be ko pension no me say 1 billion kra udi agra unya just 3-4-5 billion kra ga unya na MP okodi MP a 4 years as crash here say enye say 6 billion e 1 2 3 4 oh 4 yo 4 5 billion na we 6 billion MP ko pension we ne de man ndi MP no betena konya so oni so kwa wonya bintina wo man sika no wadi no ahwie bi no asetere no me nka ntro se kobokro no emmum no ma wani na ho ne pe bibi pe Onyankopon tumi akira kwan Nyankopon tumi ne metima di kwa dance ye de akira na se wakodi moto wakodware aduro bi de sister yiwani na sebi o sebi aduro bi ahia aduro bi asisi na aduro bi sana abrabo ne tie de tosu biem ya ni die manipa efise onipa ne ba boa wa abrabom de tosu last one an pese esi wi a nyanyansa akoma ne nya ni die fa manipa respect humanity nya ni die fa manipa ne nipa ba boa everybody needs a little push up eti nya botre hwonkasa ye hwusuban ye umu ade a sister totene na odi agoro e ma ne nya osa wo to ne to mfaso bi ani so wo ba ku mienu miensa mfaso no eto ne be yira die betiba mo agina mu achen sister nya wo to nya onofo ne be duru mebi na asi ni trase e be giagu ensisi wo sasa de ete no na enkodu se enji ngu no na nkeso aba mfaso na nkobarima bi a na ni da fom bi aboa wa abrabom enti uti wiase nya ni die ba nipa obuo eye very important bi wo ha okoshi obi obetimi aboa no a kono okoye dwe sua kasa kake me pato keke na fa na mu ko wa abrabom me pato oba me pato ne fa ko dia ye na abrabom no fie ni bi obi ani bi unsa mu ade ene o ade so aso krati sister bra dia duro nsua kasa de ma wo kekere ma nye de ma wa no nye de e wo no kwarakwa aso sua kasa bubu ho ya unya kana ma ho brase ye di wa abrabom no enkasa bebre se unya ni die di manipa ayi onipa ne be ko omwa onipa ne be boa onipa ne be tel ne nsa ma na so onipa ne be pusu amwa duru ba bia pesa wo ko ne bena da nwumre enti tie de me kare ye nya ni die manipa nya eni die afa manipa yes good and then 20 and then you can say 25th Tuesday and then 25th Tuesday 25th Tuesday 25th Tuesday and then 25th March 2020 you can say 5 right into show we ya ni die ni manipa ya obuo manipa sister ya smart oh we are so smart and we you smart this hand your ya make catch you yensa have value for humanity e obi na babua obi o yeskani but oba ya ntru sikani man ne mama so ana won fa sika ntata no nanso abra obehia na ubu ade na odi ani die man no otime boa wa abra bo mani si wie yenyina onipa na boa ye enti dan ya yeso be boa obi na de meme oya me boafo me ko disrespect na anka omoa me da enti net 25th Tuesday
2025 me tubus efose so pese si wi a ne ma miensa na hwe ne tenetene wa kwan kakra bi ekura obi an hu ne nyanyansa koma se de na meye ne hu de wo se wo ye wa abrabo mensi wiye chia wo ba bi a wo bi a na me hira wo hira on tre wa chiye ne 25th March 2025 di hwe hu ye wa adi nyina mu na esi wiye na esi wiye a nse ebe ye hira de ama wo ne wasefo ne wabusua hwe hu ye nyani da ho wa abrabo no bra nyani da ho fa ho mo nipa ginjan jiwu ho ne ti ho ne urade be hira wo hira bebre wo hira